paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. May sarong ka man nandito'y kabildatan, buyay. Dakos ka di, Manong. San mo't nga ijay balay mo ti papanak? Ijay mo't balay da apong inteng. Anya man ang tipapanami di balay da angkail. Naklang matagpasyar, Manong. Pagpasyaran ay di balay da angkail. Ijay parki ati pagpasyaran. Apay ngay, idinapan kay ti balay ti may sa balasang. Kat kunang may ka pumasyar. Parki ka di ijay, Manong. Na, saan ko mayalis ti alipuspos da ito yung ubing Anya nga tati aramida kaya. Sige, Manong. Agtantanamitim kamat dita. Mapana ko ni ijay balay da apong inteng. Pimanaway. Anya nga taman ang tigagara na iti balay da angkail. Ay imbag man, tanakapasyar ka manen, boyet. Una pong, nasabat ko ni Manong Kwarog di tadalan. Ang kaasimat. Day, apay akaase ako nam. Mapansamot agpasada. Agtantanamitim nga na pinanawa kapong. Jak amon na niya ti tantanamitim na. Day, apay ko mga agtanamitem. Agsarsarita kami pa'y matapong. Hindi kuan, nagsardeng nga agsao. Kat agtantanamitim matan. Pinanawa ko na apong. Ah, adala siguro nalagip na. Iso ako nam ang nagtanamitem. Kasta nga tapong. Kas lang amin pimpiman, hindi nakitak nga agtantanamitim. Kunak no asino tinakaawit itinarepet arut-ruting. Si kamagkayam baraw. Una pong tuyang. Nagdadakkel nga min ti binalsig da apong inteng. Nagrigat ti agaron. Iso nga inak na ngayo iti ruting. Nalaka nga agpaiso nga arunan ti ruting ngam ti dadakkel abinalsay. Sige apong tuyang. Panawan kayo pa'y ditoy. Sige baraw. Adda kumamot kasken ka nga umay ijay balay may. Awan ka di apo kuyo, apong tuyang. Adamot ngam adayuda. Di dalakit di kayat ati agyan ijay balay. Umayak lang mat pumaspasyar di tabalay da apong inteng, apong. Uray apo kukla kumamot ti umay pumasyar. Angam awan mo ti umay. Imbag ni Mariba nang tanda apo ko na akanayon nga umay dito'y kabildatan. Wen nga road maray, nagagut pa'y nga ubeng. Uray di da ibabaon kat agunggunay mat. Un nga road, kasi itay nasabat ko, nakaawit iti kayo apagsung road. Kuna na anarigat ka nung nga aron nanti kayo da Mariba nang, iso anapan na ngayo iti routing. Maayatan ni Maribanang no adaday jay nga ubeng. Nagaga nga main, makaiayaw. Ngam no sadot nga ubeng, amangan no saan apadapawon ni Kapitan Ditaw. Kayat ni Maribanang nga agyan iji balayda, kuna jay ubeng adina kayat apanawan ti inana iji barangay da. Iso mo lagayam ano umay kat saan nga agbayag. Nagmaniho ka na Bartak, Manong. Kasanungay no na idong parka. Yan na bartak. Tinabartak. Di na mo tiagmanihaw. Adayo ka pa'y lang. Mang angot kun nga agat arak ti sangaw mo, Manong. Sangaw lang dita. Ang amusanak anabartak. Nabanglo ako naman. No siyak ti driver. Sa anak to nga ginom iti arak, Manong. Mayat sa asuruan kang agpaiso agmaniho iti tricycle Tanong mabarte ka. Sikat imang imaniho iti tricycle ka. Agpaiso, Manong. Suruan na ngagmaniho iti tricycle. Dito italang kabildatan. Sana mabalay na mapantay jay ilay. Taubing kapay. Kanawan lisensyam. Mayatak, Manong. Kayat ko tag sursurong agmaniho iti tricycle. Agsubli-subli, madagiti agkasinsin akwarog kan buwit ang nakatricycle iji kalsada. Madlaw asursuruan na ti kasinsin na.
Iso ti pinagtugaw na iti ayan ti Manibela. Ay nga ubing pa'y unay ni Buyet nga agmanihaw. Ay, anya nga ta tinaknakan ayan ni Kwarog amang isuro iti ubing nga agmotor. Kaya't nala siguro ang makasuro ati kasinsin na. Ngam di na napanunot nga ubing pay. Minor di edad. Isursuro na la siguro. Di namot siguro palubusan nga agpailay, Maray. Kaniso pa'y ti mapabasol. No adamade ang mapasamak iti ubeng. Ah, kasta ka day, Maray. May mayat gam ti drive iti tricycle ngam ti agarado. Narigrigat ti agarado, Manong. Sana narigat a sursuruan ti tricycle. May mayat ati tricycle apag sursuruan, tatalo ti pilit na. Sana matumba. Ti motor, ada posibilidad na matumba. Madangran ti agsursuro. Pudno dahi ta, buyait. No amom taon, mabalin mo nga imaniho ti tricycle ka o numabarte ka, ha? Hanggang dito italang kabildatan. May parit ka din o mapanak mo ti Jay Ili, Manong. Imbagak itay, asa na mabalay taubing kapay. Awan lisinsyam ko nakmait. Yala anak ko man yapong inting ni Tilisinsak, Manong. Sanda ka nga ikan itilisinsyam taubing kapay. Uraya, mamadanon mo ti husto nga edad mau. Sakbaya makaala ka itilisinsyam. Ay kwaraw, awan lat di mo aramidan. Apay nga insurom ni Buyet nga agmotor kat ubing pay. Uray ubing pay, no kaya't nati makasursuraw. Saan mo pa'y nga isuraw? Ada pagmadyan na no ubing pay, nga amunan ti agmotor. At dak matamang kita kenkwana. Saan nga iti amin agundaway kat mabantayam? Awan tricycle na, nga imanihon ako ma. Uray awan, ta saan pa'y arumbang nga isuro ta minor di edad nga road. Da, nagmunayan anakwanang. Sakka di ti makamaw. Ala, sapay lako mga road tawan dakas na mapasamak kan kuana. Nya ko mangay ti dakas sa mapasamak kenkwana. Kaya't nakadiakadwa na mapandita ka bang ibang barangay, tatabadaong. Anya ti aramiden ta ijay. Ada ka di arak abalon ta ijay. No arak lang. Ado ti arak ijay tricycle kao. Ay ariglado nga rod ako araw. Kahit balasang ka dahi, tinta pa siya rin ijay. Anya pa'y ngay. Awanin sa balay. Barangat damatin mang sungbat kanya kabalasang. Ay katagalisto ka ngamin Ipakita manapudno ka iti balasang. Tamno makasawa kan. Isu nga raw tatapno na laingak asumaaw kat uminumak basait. Sakbayang mapanak iti balay ti balasang asabsabungay. Inak pa nga rod agpalas na mapantan. Tamno di da ka maunaan dito sa balay. Uray sakmat Inak matagpalays. Agkita tamanin di tao, itata. Day, nakapulis ka mo ba daw? Papanam? Ada pa panami ka ni Kwarog. Na, kanayon kala sumurot kinikwarog na dapapanan na. Surot-surot ka. Anya ay ti parikot mo. Di ka mo ananluain. Uray ka na yun ka amapan makimarmaritis dita tersina. Di ka mo bibihangan. Numapanak man, mabiitak laang. Si Kangay, inton sumangpot ka, nabartag ka. Uray, tasaan mo mat akwarta ti pag-ininom ko, kunak manayin. Mala, ditakan. Na, anya nga oras ka man na sumangpag. Ay, diya kambaw. No adda ka, di isaw. Day, nawan mo ti babalay dito nang isarda nga iti tricycle. At dapay pag nainta, tata. Di tabala si utirang tay ti ayam ti babalay. Kaya't mo asawain, ibatim ti tricycle mo, dito igit ti kalsada. Nya pa'y ngay. Awan mo ti mabalin na pag naanti tricycle at dumanon di tapapananta. Sulsulinog magayam ta anti sirsirpatan. Uray sulsulinak di taoy. Angum napintas ti sirsirpatak di taoy. Uray ano mapasungbat mo. Tapno damit supapak ti banog mo nga umay di tayo. Umadani siguraon. Agsagana kayo kininana tuyang Taalain kayong to aninong kininang into nagkasar kami. Ay na, anytime ko araw, gipas na si ka. At nga rodin maangay akalay sa iya kabildatan, nubilat. Naragsak nga aldaw yaw kukumaray. Ay, Maray.
Kaduan sa manan ni Kwarog ni Badong Mau. Ay, napanandaman nga tan. Saan samot ang makapanaw ni Kwarog no di nakadua ni Badungkaw? Naglugan mo't ni Kabadong iti tricycle ni Kwarog. No kasta, saan ang nagpasada ni Kwarog no adamanan na pananda? Saan nga tanga ijay ilay tinapananda? Saan samot nga ijay ilay? Tagimatang dapay nga imo na itiarak, sakbay api manaw da. Ah, Sa dino ngay nga rudmanan tinapananda. damdamagak ni Badong idi agrubrubat. Agam di namot imbaga, iso ang masuruna. Mapanak man ni Jay kabildatan. Pag naak nga ta. Iti nga ta bantay when no Jay kalsada. No Jay kalsada. Parang adda lumabas alugan na pakiluganak. Wen, Jay kalsada langan ti pag naak. Adda mat tricycle Jay giti kalsada. Adda pakiluganak ama pa ni Jay kabildatan. Darasak ti mapan ni Jay ayan ti tricycle. Ang mga no pumanaw, katjak maabutan. Adda itan ti tricycle. Ha? Awan matao ditoy. Ha? Tay tricycle ni Manong Kwarog da itoy. Apay nga da ditoy ti tricycle ni Manong. Hoy, ang mga nuin taray da ti tricycle na, kat inyag da ditoy. Ha? Luganak ti tricycle, kat iawid ko ijay kabildatan. At dan pagluganak ama pan ijay kabildatan. Maimanihok da itoy. Gapotad da iba't bati ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na dito'y tricycle. Kat amok no sa dino ti pangiduldulinan na. Anyati ko na ti kabsat ti Sir Patay. Nakita ray ti babae. Ay, sinalbag na dyan babae. Pirmi ang iresina no ikak iti chocolate. Nakita rin kitiniti sa balay. Ayun, ayay. Hapay ay nagmalas ka iti lubong ni Ayat Kwarog. Diyak man na mo tata. Uray ko maa. No di na inala dagiti inted ko a chocolate. Rupat chocolate mat day jay. Kamarmaris ngamin ti chocolate ti kudil na. Ay, kaya't mo asawin, nangisay ti babae. Untata, nagngisi ta babae. Yay, Pagananok mat ngay. hapay nga rod na sakit tinakam mo ngay. No nangisit mo tako na. Sayang nga ron dagiti chocolate nga inted ka. Salbagit day. Anya. Adda ka manan, Buyet. Pinanawam manan ni Nanang Baw. At danapanan na apong banang. Ngam amom, nagbiitak ang nakadanon dito'y balayo. At dangamin nagluganak. Nay, asino tinagluganab? Jay tricycle ni Manong Kwarog gapong. Nakitak ang nakaparaday jay sa bali a barangay. Anya? Ay, apay, intaray mo? Saan ko ngayon tarayapong? Nagluganak. Ang mga nun nakarnap. Iso nga in-drive kun angay nyawid ditoy. Ayad ni Kwarog ngay. Tsak amo apong. Ay, kasanungay anapaandar mo. Adda ka di kan katitulbag? At day duldulin ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na ijay tricycle na apong. Ay, una yun na Kwarog. Ay, kasanun ngay, no sa bali a tao tinangala iti tricycle na. Ha? Ayun nga iti tricycle ka. Apay nga ngawan dito yung nangiparadaak. Hapay ngay. Ay, Intaray da lang arudin ti sabsabongay. Pati pa'y tricycle. Intaray da. uray intaray da ko pugot na babae. Di da ko mamut ay intaray ti tricycle ka. Hapay nga ti pagluganan taitan nga agaway. Ay, dubli malas ti napagtangtay tangal daw. Awan pa imot nga rod aglabas dito yung pagluganan ta. Ay. Kasanungay. Sapay nagwatiwat pa'y ti dalan nga agturong iti kabildatan. Ay, kasla nagtubak ti langit kanya kita tataba daw. Babae kan tricycle, naggidda na nagpukaw. Ay,
Ay, iyawag ko na ito kiniangkal. Ay, siya tinagsong bat iti cellphone ni Uncle mo taagdigdigaws. Ay, ayan mo aya. Antay, bakibagayo kiniangkal. Di tricycle ka, nakarnap. Na, anya nakarnap asasawam. Ay, agawid ka kitdain. Ayan mo aya. Dak, dito'y sa Balya Barangay. Nagadayo da ito yayan ka. Na, Awan pagluganan mi kinitata ba daw? Tanapukaw mati tricycle ka. ay, saan anapukaw ti tricycle mo? Ha? Angem gapo, iti kinalanggong mo, inyawid ni buyit ti tricycle mo. Iso nga agawid kan, taag sa sarita tayo itinalapa. Napay nganyawit mo ti tricycle ka, ubuyait. Ha? Imbagamot idin suro na ngagmaniho. Ano na bartek ka kat yawid ko ti tricycle mo? Ang sanak mo ta na bartag. Nagnag na kamin kinitatabado nga di na oras. Kunak ano nakarnap ti tricycle mo, Manong? Enton maminsan, saan mo apakibibiyangan ti tricycle ko ha? Ay na, Kwarog, di ka man kundi ungayt. Apay ngamin nga insurom nga agmotor, kat di na pay ammo ti patakaran. Ken may sa, ubing pay ni buyet. Ken, imbag tasaan asabali ti nakakita iti nangikam iti duplicate ti tricycle mo. Tano saan ay, amangan no intaraydan na talaga ti tricycle mo. Antay. So ano maminsan, si Kwarog, laglagi pam, saan na tila pangiparparadaam iti tricycle mo? Ay, imbaglakit din, tanibuye tinangitaray iti tricycle mo. Ken, laglagi pam akanayon da iti Kwarog. No agmaneho ka iti tricycle mo, saan ka kuma, anabartag, taamangan no dagas ti mapasamakken ka. O anya, naawatam dagiti imbagak, Kwarog. Ay, Kwarog, anyangay nga ron, saan kan nga agunget? At least, saan anatakaw ti tricycle mo? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagsaba ka matarimwaren tataba daw. Papanam ka day. At ang aming kontrata, kanila kay pensyonado. Hoy, nadamag ko ang nabiit mo pa'y analpas ti kontratam kin ni Tomas. Sabali maninday ta. Wain Kwarog, nagaburan ngamin yung taltalon da iti nagtudo iti napigsa. No kasta, sikat mangikat kadagiti na igabawr. Wain Kwarog. Ala, mapana ka, tapno daras sa malpas ti kontrata. Sige, itataba daw. Nay, kadumot ti kwartam apagsugsugal mauna na tuyang. Kakaiso na anaala ni Badong ko titangdan na nagkontrata. Anya, pagsugal mo titangdan ni tataba daw. Pagpuunak laeng tapno umadaw. Kasano ngay numaabak ka? Sa anak amaaba. Nangabakak to pa'y idikal man. Amo ka din ni tataba daw ngay sugsugal mo titangdan na. Saan ko nga imbaga? Sigurado nga agungot numaamuan na. Agunget mo't gayam. Apay nga roda ka na yun ka dito'y sugalan ngay. Ha?
Di kagbidot amang ibagakan kwa na kwaraw. Saan ka di nga imay ni Marituyang di Twitter sena, Maray? Saan mo't maray? Ngam nakita ka limabas itay bigat. Kuna ni Kuwarog ang makisugsugal ka no ti kumarita. Makisugsugal. Nangalaan na ngay iti isugal na. Ay tangdan sa kanumot ni Pari Badong. Ang mga nusaan nga mo ni Kabadaw nga isugsugal ni Marito yang ti kwarta nga itid na kankwana. Ay, daytan ti madi nga aramed. Ti agsugal. Madiday dyan na sumok na. Ado ti manugal adi na maarami ti pagrebagan na iti balay na. Ay, naku namon, Maray. Addang agpay sumangliway iti trabaho na. Nusugal, ti into na rin na. Mabisbisinak, nga mawan mo tao dito balay. Kaya ngayon nga tanituyang ka. Nay, adda ka mo't gaya Badaw. Apay na padam. Awan ka mo dito'y balay, di simang putak. Napanak gimatang iti meriendaem, taamok ang mabisin ka. Nasaya at may, tamabisina ka. Awan pa'y mamerienda, iya nagtrabaho at. Mala, mapantang harudan ije kusina. Anya ti kayat mau, kapay wano soft drinks. Yay soft drink sign, tanay, nagpudot. Nagsalimuot ti panawain. Mala, mabiit lang nga raw. Anya ka di ti pakakumikumam, takanayon ka pumanaw, Maray. Di talaang mo't maray. Diversyon na kunada. Saan mo't ajay panakibiyang? Hanggang madisamot tan tinasumok mo, Marituyang. Uwan nga rod maray. Di ka pa'y una umay dito tirsinak. Saan ama di day tao ita makaayaw. Naragsak kami ijay nga agkla-classmate. Na, Classmate? Apay, agad-adal katakunam a classmate? uwan nga rod Marituyang. Di mo kunaan nga agad-adal ka. Hey? Classmate iti baraha. Na, Sigay, panawan kayo pa'y dito'y kukumbaray. Babayaw. Na, nasumok nan sa mutan ti agsugal. Awisan ka man, Pari Badaw. Aginumta. Saan ko pa'y mo't analpas ti kontratak, paray? Saan ko ang maalat itangdan ka? Nudyak pa'y nalpas ti kontratak. Nagbalbaliw kan samot ton paray. Di ka mo makininom ka na kamay. Makiinumak tao, inton malpas ko ti kontratak, paray. Uray siyak tumay, ti gumatang iti inumun tayaw. Namnamaag day taa paray. Ay, kailiw na ka, akainom. Tanag mo na ya, paray. Uray mang parti akto iti kaldaing, apag sasangwan tayaw. Ay, day taman. Mabalin la ko mga umay katulungan iti kontratam, tapno malpas adagaos, katagpartikan iti kaldeng. Ay, mabiitan, paray. Sumagmamanulangay, ngal daw. At da ka man nandito itong itan, nana. Ah, uray sika. Ada ka mo dito'y kwaraw. Ay, mo sana ka makitong ay. Apay nga rod nga daka. Kayat mo asawan, umay kalaang agmulagat di taoy. At da kayo iti boundary iti kabildatan kan sa balya barangay. May pari ti agtong iti ti masakupan ti kabildatan. O di agpaamyanan kami nga raw, tapno saan ang masakupan ti kabildatan. Ay, alay, kakadwa! Agpaamyanan tayaw, tapno awan karbangan ni Kwarog ang mga nawa katatayaw. Nagkapuam ka day, awan kamot itay dito barangay hall. Napanak iti pagsusugalan iti boundary. May sa ijay ni nanatuyang nga makitungtong ay. Ay, una yan ni Marito, yang nukasta. Talaga amapan makisugsugal. Wan kagawad. Namin ano ang nakita ki Jay. At dada pa iti boundary. Ang amidimbaga ka may parit tagsugal iti masakupan ti kabildatan. Di mendenda iti banda ti amyanan. Paymanta, yawag tayo man iti kapitan ijay abanda. Kanayon ni Jay ni nanatuyang. Intun namnamain na adandanin agawid ni Tata Badaw. Agawid mo tayo. Ay, kaasimat ni Kabadong nukasta. Ibagak ko man ni Tata Badaw, hindi nagsabat kami. Ang maamakak.
Ang mga nubugbugan na, ninanatuyang, numaamuan na. Apay ngay, malamay ngam nakarikap ti balay. Nabanan nga ta ni Tuyang. Nabanog kin mabisina kan. Ay, lukata man tiri daw. Mapanak man di ta kusina. Anya nga ta tinaluto ang makanaya. Ah, lukata man da ito kaldera. Awan mo tinaluto ang makan. Ay, hindi man pa uminaw. Ayun na yan. Pati danom awan. Sa pa makaininumak una yan. Ay, ina man lang makiinuman ni Tatersina ni Marikuanang. Ang mga nuad da ijay ni Tuyak. Nay, si kamot ti masabat kumaray, papanam ka day ka maluman. Agvi-video kay dadita ayan ni Marcia. Ay, umay kanta mapanta, Maray. Video kay? Ay na. Mala, inakpay man nga rod kumanta, sakbay nga agawida. Awan pa'y mat siguro ni Badungkaw. Ang mga nuinton madamag na, kat umay tumat ijay pag-video kyan. Kasta nga tamaray. Numadamag na siguro nga da video kay, umay mat siguraw. Mala, intangarudan maray. Saan kun adinagas ni Marikuanang, taawan mo't ijay balay na. Umay tumat siguro inton madamag na. Sumarunun to siguraw. Mala, intangarudan, takayat ko ti agkanta. Awan mo ni Tuyang ko dito Tersina Maray. Di mo ka din nakita tinapanan na. Awanak itay, kabadong. Kasangsangput ka, ta adda na panak. Napanan nga tan ti sinalbag bagitan. Sa pinabambanugak. Ay, lakwan na man nga ron ti tinapay kanda ng Maray. Tamawawak unay. Ay, hun mabiit laang tamangirwara. Oh, atoy kabadong. Uminumak pa'y. Tamakain inumak una yan. Ay na. Ay. Kaut, Una yan. napanan ngay manan ni Marituyang. Taapay nga awan iji balayaw. Diyak nga rod ang mo Maray. Kasangsang pu'y kumait. Mabisina. Midilo katak ti kalderaw. Awan pa'y pulos na lutaw. Ay, una yan ni Marituyang. Tadi man la nagluto, ma. Dahita nga raw, ti pakasurunak Maray. Napanan na nga tan. Nakaumay kamay, tatabadaw, katnay, sumip ngitay. Awan ka di dito ni Tuyang ka. Ha? Abay kong mga umay dito ni nanatuyang. Awan mo ni Maribanang di tabalay da. Lima ba si tay? Ngamjak mo dinamag no papanan na. Sa awan pa'y naluto iji balay may. Mabisbisi na ka na nagapo iji trabaho. Nay, abay ngay. Napanan ngay ni nanatuyang. Oy, ang mga nuadamot dakas na napasamak kan kwa na. Alimang nga rod ko araw, tainak man sa pulain. Ay, sabi na banbanuga kaon. Ay, masana kun kan katataba daw. Iso ngay bagak man lang ang tipod na. Ha? Nakitak ideal daw ni nanatuyang. Nakakita am ngay. Ijay sugalan tataba daw. Sugalan ko na. Aging gaita nga oras. Kwa. Ay, saan mo ngay bagbagak ni nanatuyang asak tinakaamuan niyaw, ang makisugsugal? Ay, kasanon na impabak na ti kwarta nga daking kuhana. Ang, kuwagayam tata. Agpabidyo kini marasya ita. Ang mga nuad na ijay ni nanatuyang. Ay, agyaman ako arog ah. Mapanak man ijay balay ni Marcia. Isungag pa iso ti agkankanta. Uray ko manu nakaluton, sagbay anapan ditoy. Kas ni Maribanang. Ay, agoray ka man. Umay ka man ditoy! Ito pa mabadata. Kwa ba daw? Di mo igulot di maka masaksakitan na ka. Ay, talaga masaktan ka. No di ka sumurot at tatalugad. Batang di, Mak. Ibatan ka malagay. Ay, anay.
Uray aklan na patugaw. Ay, sinalbag ka! Inbabainak! Darasan, kagawitan. Ijay tangag sarita. Apay ang makapungtot ni Pari Badong nga imay ijebalay da Marsya. Imay di balay ko itay. Birbirukan na ni nanatuyang. Gaputasan pa ang nakalutaw kat mabisinin na tataba daw. Ay, sos. Naibagak metan kini tataba dong ama pan makisugsugal ni nanatuyang. Nakisugal manan. Kunak man no naggapu ijebalay da. Iso nga inaawis ko anapan kami ijebalay da Marsya. Wala kantay. Si kagayam tinangawis kan kwa na. Ti amok kat nakaluton, tamaluman. Uray asino mo't nga asawa Makaungay. No sumangpit ama bisbisain kat awan makan ama sangputan na. Ay, wenmet Mayat ti kakantaan itay ni Marituyang. Idinapan ing guyod ni Pari Badong. Ayan ti kwarta tangdan ko ang nakikontrata. Daytay. Sumungbat kay tilimpyaw. Ayan ti kwarta ko na. Kwa ba daw? Eh! Anday! Di ka lang arodin nakalutaw. Pati kwarta, insugal mau. Ay, demonyo ka. Ay, nangibag nga insugal ka. No saan mo ka insugal? Ayan na nga raw. Iruar mau, no di mo kaya tapagtalawan ka arabrabi ay dito'y balay. Ay, pagkawanan nakmadahong. Di na ka di pagtalawon arabrabi. Papanak ngay. Ay, bukod mo aparikutin Hingga kay insugalan ti kwarta. Adi ka pa'y mo nakalutaw. Kanya itati kaninta. No di na kumaingguyaw. O di ijeta kumayan ni Marsya na nga. Tadamakan ijay. Anya. Ay, maray, pautangan nakman ititinapay nga ikapay. Si kalaang maray, ni Badong Mungay. Nagsapa na pan ijay ilay. Ijay kanun nga agar musar. Mapan kanu gumatang iti masida ijay ilay. Apay adi si katibapan gumatang. Di na kun ikan iti kwarta maray. Impaabak ko nga mintinted na kwarta. Ay, impaabak mo nga men, iti sugal. Anya nga ita. Ay, kunak nga min no umadaw. Ad-damot anaabak. Madi nga men, ti sugal, maray. Awan na sayat, nga itden na dayta. Italaan ami iris ko maray. Iso nga ita. Ay, di na kun ikan ni Badong ko iti kwarta. Bagmantada ka dito'y batog yaw nga sagsagad na. Sa dino nga'y kumatiayan ko, kwaraw. Napan nga minti niliw dagiti pulis dagiti agsusugal iti pagsusugalan niyaw. Ha? Tiniliw ko lang? Una na. Adda na pan nagreklamo ka dagiti pulis. Tanatakawan da. Natakawan? Wain, nadamag da dagiti manugal tinagtakaw. No adda kay jay, nairaman ka kumaan na tilew. Ay na, agyaman nakta sa anak anapan nagsugal. No inikanak ni Badong ko iti kwarta, amangan no napanak. Adda nga rot pagsayaatan na asaan na ka nga inik ka ni Tata Badong iti kwarta. Wan kwaraw, kat manipo dita, sana ko na mapanagsugal. Agluto akida, iti ka nun mekin ni Badong kao. Ay na toyang. Naimbag kiti, tasaan ka na pan nakisugal. Kasano, no patisi ka, kat natiliw. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay,
Itingkay panagdenga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mano tinaglakwam, apay aday talaang tinabatay. Kwentaam amin dagita ginatangkaw. Kwentaam numano day tanabatay. Naggastador ka mo una yun to yan. Awan pa'y mababati, mate. Na, apay no si kanti mapanaglakaw, kan makichinda, tapno amom no kasano ti rigat ti makichinda, nga iyan anay mo ti kwarta. Ay, nagado ka arason mo na ya. Di mo pa'y amumit ti aginot. Agsapol ka itinaimas asidam. Ita, sapulam no nakaigatangan ti kwarta. Ha! Sekan ti mapan makichinda. Apay analiday ka, Maray. Di ka mo't matagtagaray. Maray, awan ka di ti amom amabali na pagtrabahuan. Kayat ka din ni badong mong agtrabaho ka. Apay ko mga iparit na kat imot mat. Iyan anay ko apakichindat ited na. Ha? Kanayon nak nga apaan no basit ti mabati iti mapaglakwa. Kasta ka day. Bayam, tanwada makita nga kasapulan iti katulong nga stay out, ibagakken ka. Ay sige man maray. Kayat ko ti stay out, taadda nga mindingon kaw. Adda manok, ganso, kalding kaw. Sige, Maray. Padasag ti agdamag no adda. Sige man maray. No adda nga minbukod ko a kwarta, di namot siguron pakibiyangan, tanagbanugak mag. Ay, katuon na. Magatang mo pa'y ti kayat mo agatangan. Maray, kayat mo kanu ti agkatulong? Kasadungay ni badong mo. Badung lata, maray. Makapadismaya nga minjay imutan na ka ti asawam. Nawadwad mo't nga agpay so ti mapaglaklakwan na kadagiti mula na. Iso akayat ko ti agtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kenkwana. Saan ka day ase ka ti aglako no dadoma? Una, maray, ngem kwentaan na no napanan ti kwarta. Ay, madimot nga agpay so day taa. Kasla nang ko nga kasapulan da di tadakkel abalay iti katulong. Into udem tuman, Maray. Sa dino adakkel balay, maray. Di ta ngay crossing. Diyay ngay dakkel abalay ijay. Jay ka din na pinturan iti berday. Wen Maray, agasawa ti agigyan ijay. Napan kanu ije abroad dagiti anak da. Anya ka di ti maipaay ko kan ka. Siyak ni tuyang, madam. Nadamag ko nga kasapulan kayo kano iti katulaw. Ha? Kabaalam ka di ti agluto, agdalos, kan aglaba. Ay kabaala ka, madam. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Ngam numabalin ko masapaak nga umay. Kan agawid akon ano iti sumip nga. Stay out, ti kayat mo asawan? Agam Ay pangaasim ka di, madam. Kasapulak unay ti trabaho. Nusan ko akabaalan, di uray katendak. Sige, padasampay nga rod no kabaalam. Ngam no marigatan ka, ladingitag. Ngam jay makabaal ti alaag. Ay agyaman naklaunay kada kayo, madam. Ikaray, kabaelak no anyaman ti ipatrabahaw. Nay, apay bigbigat nakarubot ka. Papanam? Adan na idadang adanom di tatirmaus. Makaamukan nga agkapay. Adang aminan trabahaw. Trabaho? Anya ko matrabaho day ta? Katulaw ijay dakkel abalay di takruseng. Pakiwayway munton di kaldaing. Ay, sinalbak. Siya, kunti agiwayway iti kalday. Iguyod ko man laangan, ta iwayway ko di ta mapagnaak. Winarisak matan iti mais dagiti manok itay. Mala, inakaon. Na, ay, imanaway. Adda ka no trabaho na. Kawatan nga agswel daw no kasta. Ay, nasaya at mate. Tapno sana siya amin ti agasgastas.
Kanayon nga wan mabati na no mapan makichinda. Gastusin na mo amin na mapaglakon na. Itaman pa'y nga awan ni Marituyang, Maray. Nakitam ka din no napanan na. Ay, saan, Maray? Napan nga ta di ta dakkel a balay, di ta kruseng. Wensa nga agpaisaw. Amang ano ijay tinapanan na. Kaya't na ti mapan agtrabaho, taimutan mo't ngamen ni Kabadong. Ay uray siyak mata no kasta ni Inteng. Ay inak mo't agbirok iti trabahok. Tapno magatang kumati kayat ko agatangan. Ay, nagmading ti kasta. Paglakwan na ka, sana sa pulan ti naglakwam. Kat pakitsindam mo't. Ay, win nga rod Iso ang nakapanunot ni Marituyang ang nagbirok iti pagtrabahuan na. Ay, wan, barang inawat da nga rod ijay akas katulong. Tapno adamot makuna akabukbukudan na kwarta. Papanan nyo ka na inanatuyang. Kanayon ko ang makita magmag na kayo dito'y kalsada. Mapanak mo't agtrabaho akwaraw. Addan makuna at trabaho. Uy, magmantad na trabaho, maun. Anya ngay at trabaho. Para ti trabaho baraw. Ha? Anya para? Dayamot kas na trabaho? Ada kwaraw. Para laba, Ha? para linays, para lutaw. Dayta ti trabaho, kwaraw. Katulong ka diti kayo yung asawain. Husto ka! Katulong ijay dakkel abalay di takruseng. Ay, kunak lagi din nun niya apara ti sasawan niya. Katulong mat gayam. Tapno mabaliwan mo saan akatulong latan? Sigay, panawan kan kwaro ga, time nakagtrabaho. Ganda ni Gaya man titapos tuya. Apay no dandan iti tapaws. Ay kat kaawatan na dandani ka nagswildo Na, apay ati sweldo tinapanunot mo. Jak pa'y lang na igaman ti sweldo, isang tinalagip ma. Nalagip ko laang mo't Gumatang kantuman iti naimas sa masida. Ay kat gumatang aktumo basit Imbag kat ti saan amagasto amin asweldo. Kaya't mo asawin, iganam ti swildaw. Anya ngay nga raw, alangan asika ti mangigam iti sweldo. Di nakpay maikan iti kwartam, no sikat da kwartana, imot ka nga main. Anya nga imot, dagiti ngay pakichinchindam. Saan ka di akwartak? Tinultulungan ka mo't nagtrabaho. Mangtad ka mamit iti kwartam. Imbagla paginumay kadagiti barkadak. Ay, saan para inom to'y nagbandugak? Ha? Naglaing ka dagita abarkada maun, no siyak pa'y ti pagtaudan ti paginom da. No awan igatang da, saan da nga umininom? Uray pagtayak man laeng nga rod iti numeraw. Bareng mga bak. Sana pagtaya to'y nagbandugak, kunak manan. Ay nagimot ka laki din aya. Gem matangak mo titimasid. Apay nga imot, kunampay lang. Gaputad da kwartam, limbastog kamitay. Ha? Kasano kumaanalastog ako nam? Agim impunak laeng. Tapno adda ka utag, inton agkasapulan na. Mala, ditakan, tayo nakagtrabahaw. Pima naman. Ay, no di nakikan iti kwarta. Mang remedyo ak. Kita manod na maaramida. Tataba daw, inla kumat gayam ti gansuyo kinitata kulas. Ay, wala ako harap. Tapno damang mo't kwartak. Apay nituyang lang ay tada kwarta na. Siyak kumati ng ilakwam, tapagpulutan tayo mutlaang. At dapay mo't tay dakkel akawitan ko ijay. No, kayat mo Ay, Isaw, tigatangan mapagpulutan tayo. Uray minus presyaw. Ta makipulutan akmay. wow! Ingka nga raw din parchain. Taumay kami inton madamdam makadagiti kakadwa. Ay kamangala kayo nga rodin ay tiara. Siyempre parchain kan iluto maun. Huston taon wag subliak. Tadapay arkila kay kabangi nga barangay. Mali nga raw. Gusto, tapno maanger analaing. Medyo nataengan kay. Naimastikal doon no maanger anaimbag.
Apaya naggida na nagpukaw ti ganso ken kawitan. Napanandan ngay. Krrrr! Ayan yawn! Krrrr! Ayun, ay kanto yan. Kurkur kala, kurkur dita. Makaring-ring. Mapugpukaw ti ganso ken kawitan. Nakitam ka day. Nakita ka di kalman. Ang mga no napanda nagsursura. Saan da nga ugali ti agsursor no di da painangan. Bayam ida. Adamot bukod da sa ka. Mapandag birok mo ita, iti kananda. Kita to man ida tanay inakagtrabahaw. Kababain no maladawak. Malaing kan. Bayam day tagansaw kang kawitan dita. Anya nga tati isarunok nga ilakaw. Bayam man day taatuyang dita. Di mo lamang tadi di kwarta na. Ha? Simbong bat mo di kaldeng. Siyak ko na namay. Ne. Mayat da ito ya. Dak-dakal ti kwarta. No di kaldeng ti lakap. Asino nga ti pangilakwak. No ni kwaraw. Ang mga numaamuan nito yang ka. Kit agreklamaw. Ay, mangbiro kak payman. Iti pangilakwak. Sino di kinasarita malalaki ay tataba daw? No jak agkamalay. Taga di takabangibang apurok day jay. Ay, kwaraw. Adala dinamag na. No, ada kanulakok ading wine. Ang awan, kunakmay. Aywan, malagip kaon. Day jay agat gatang iti dingwain. Sana mapanila ko ijay ili ti magatang na. Wine. Panawang ka pa dito, kwaraw. Nay, agdardaras ka may tata. Agsarsarita ta kumapay. Ay, inton maminsan taon. Inton maramid ka, tiplanaw. Ha? Anya day ta planaw? Ay, kat secret mo ta. Mala, panawan kan dito. Sige. Masapol, adi na maamuan a kinatulad ko ti lalakay. Amang gatang iti kalding kang. Isabat ko ijay turaw, iti asidag, ti beday. Apayan apermi amarikmik ti kalding ijay turod. Ijay samot kalding mi day jay. Saan ang nairwam ang maipagaw? Iso adandan ni saan asumurot iti mga ipon. Nay, papanam nanatuyang. Ay, kwarog! Arkilaag man ta tricycle mo. Darasam, tamapanta iti kalsada abatog ti turog. Ha? Mapantay jay? Wen, ang mga no jay kalding mi day jay. Ang mga no tinakaw dati kalding may. Ay, lumugan ka nga roden at mapantan. Mala, patarayo mo ti tricycle mo. Tapno maunaan ta ti lalaki iti kalsada. Tanay, sumalsalog pa'y laang. Matungpal, nana. Anyang iti aramidam nanatuyang. Kung namat di lalaki, ngayon lako kenkwana ni tata badong ti kalding yaw. Nagalasket ti ugalin day di alaklakayan. Agoray man ta kasaritak itinalapat, inton makadaano nak ijay balay. Napay ngayon lako na diyo pa'y nagsaritaan. Day tati salud-sudag inton makaawidak. Ha, makita day jaba daw. No ngay saan nagayam nga inlakaw? Ah, tinakaw ti lalaki, ti kayat mo asaway. No ngay kasta? Kasano nga tama-amuak nga itipod na. Inla ko nga tangagpaiso ni badaw. Wano tinakaw day jay alalakay. Apay nagpartak ti panagpataray mo itay iti tricycle mo, kwarog. Uy, sinambot mi di lalaki amang iguyuguyod iti kalding dananatuyang kagawad. Anya? At nang iguyod iti kaldeng damari tuyang. Wow, idinadanon mi ti lalaki. Pagungtan ko man ni nanatuyang. Angam ko na namat nga inlako ka nun ni tata badong kenkwana ti kaldeng. Ay, inla ko na ti kaldeng da. Asaan nga mo ni marituyang? Iso asiguradaw. At damapasamak agubat iti balay da tata ba daw? Naturay mo't ni kabadong ngam ni marituyang. Ang pirmi ti pungtot ni nanatuyang itay kagawa. Ah! Ay, apay day tabinalsing ngay gemaw. Sakbay asumbatan ka. Kita agpay man tapitakam. Nay. Apay akinaot mo mo tandipita ka dita bulsak. Ha? Adala
kita, mabitlag. Ado ti kwartam. Agpaiso nga raw nga inlakom ti kaldeng. Ay, salbag ka! Asawanak ngam takawanak! Ay, dahito iti binalsig! Pang-uran ka man lang! Ay, tumalaya ka! Salbag ka! Saan ka nasangputan? Agyan ako ni Yedak Kalabalay! Naamwak pa'y ayay ganso kan kawitan kat inlakaw! Ha! Napan mo lang barbarkada! Salbag ka kiday batong! Buwisit ka! Ako yan tatabataw. Kas kamutlan na kutiranan na siya ko. Ay, mabalin ka di kwaraw. Kasarita man ni nanam atuyang. Taagawid ko man. Madmadi ngamin ti bagbagay. Madimit nga minti na ramid mao, tata. Nangila ko kay tidingwan niya, wadi na amaw. Ay, sana na maulit kwaraw. Nasaktan ni nana tuyang. Tanwad na kwartana kat gumatang iti kanan ken masapsapul yung adwa. E dinto tasi ka, imbarbarkada mo tinaglakwam iti dingon niya. Ay, wun nga raw. Manyagay nga tati aramiday. Ingkakit daw iti pamakawan na Ken nagkari ka ngagbalbaliw kan. Ay, wun kwaraw. Aramidag day ta. Tapno agsublay ni tuyang kaw. Mading agpaiso tinaramid kaw. Saan kaw nga ulitin? Ay natatabadong, madingamin tinaramid mo. Ala, ingka agpakawan, tapno agsublikan ka ni Nana to yan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay agraira man ang dagiti agtatakaw iti rabi ay kwaraw. Ang mga nuumay damit dito'y dagiti agtatakaw ang kail. Bilinim dagiti kakadwam nga wan aglanglangan. Unang kail. Masapol akanayon akumplito kayo iti rabi ay. Agrunda kayo. Arigla daw ang kalintay. Yangay, Kapitan. Binilin mo matlang dagiti tanod. Una. Awan kas iti bantayan tayo ti masakupan tayo, kagawan. Uwin nga rod, Kapitan. Ado ti mangibagbaga dita, anatakawan da ka no? Ay, masurunak. Asino nga taday ta nga agtatakaw ayak? Tao matlaang Kapitan. Na, Anya pa'y ngay, tidakes na. Ang mga no dumanon da dito, ay, una. Matiliwan tayo na ita. Mas daawak Kapitan. Agsasaruno ka no mat dagiti mataktakawan. Agpulon tumit lang na ita. Ipasiguradok na ita. Aray, labaam ki di day tamaong apantalon mo. Ay, nagadon tinalabaak, marituyang. Inton bigaten dagita na batay. Anya, di pa'y katawan kadwak dito yung aglaba. Ay, panawan kan maray. Tay nakagisampay kan aglako akpay ije tersina. Wunaw, labaak laangan. Taisupay ti ited mo atangdan ka. Ay, saan marituyang? Bayam di tata nakababad. Nangina titangdan mo. Na, para day talaang manginaan ka. Anya nga deta, Chip Warog. Anya tay? Deta pantalon mat dagita. Nakababad pay. Kan badbado matidaduma. Kitam lang arudain. Ibagampay lang, mate. Apay bagim deta. Ay, tungan. Umunakan iti papanantayaw.
Tas sumarunuak tao. Sige nga ron, Chip. Panawang kapay ditoy. Ay na, Kapitan. Tinakaw da amin na pantalon. Anya? Imbabad ko lang iti sabon iti paglalabaan may ay ngam awan damot tan. Da. Uray nakababad iti sabon a pantalon. Ala da. Ay, Ay, masapol ang matiliw ti agtatakaw. Sapay kabarbaro kan brandad dagi jay. asus. Ay, nanginangaro ti bayad na kung ganun. Tagilakok ti daduma ijay. Ha? Linabaak laeng. Nagtapok da. Ay, tinakaw damot tan. Nakita siguro ti agtatakaw a brandad. Iso nga naginteresan na na. Bilinam tuman di kwaraw. Ta agrondada. Nang runa iti rabi Kapitan. Uwan. Di kagda na kagawat ko na. Bili nakdakwarog tumanang. Tinakaw da kano tinakababad iti sabon a pantalaw ni Marikwanang. Ha? Kano ang kail? Di na palabas arabi di mo't nagronda kayo iday. Wan may ang kail. Si man nyo man no asino ti agar aramid iti kasta. Wan ang kail. Numatiliwan niya. Ibagayo kanyak, ta ipatiliw tayo iti pulis. Areglado ang kail. Natakaw ka nung matdag iti pantalon ni nanakwa na nga nakabubuad. Kahit, Saan nga tanga isodya nakita nga alalaam, hindi na minsan. ha? Oy. Tagaray. Noon niya tinakitam, di mun ibagbaga. No kasta, siya ka tinagtakaw? Wine. Isu adi ka agar aramid iti jak kaya. Ay, un Chip. Matumpal ti imbagam. Si ka lang tinakakita kanyak iday. Oras nga da makamaw. Si ka ti pabasulay. Musta kay Kwaraw? Natiliyo ka na, tagtatakaw iti pantalan. San pa'y nga raw tataba daw? Apay, naggapuan nyo aya. Di taman bangkag may kunituyang ka. Inak gumatang iti sakaw. Sakaw? Anya aya ti sako yaw. Umada na hindi pa nagapit may kadag iti bunga ti mulami ang mais. Ah, naimas ti mais. Nang runa no ibinatugmaw. Aywan mo ta, Kwaraw. No kaya't mo, gumatang ka. Ibagam, numano akilaw. Kwa tataba daw. Inton maminsan taon. Awan kwartak ita. Mano asako tigatangam ko kabadong. Uray, sa nga pulo kumalaag no adda maray. Ada Mabait lang, taalaag. Sa nga pulo na ito ikaw. Kabil ko amin iti may sasako. Oh, adto ikabadong. Agyaman lang, maray. Adto'y may, tibayad ka. Wan gayam. Mangyag kay tuman, iti may siyo dito. Uray may sasako laang, taay supay nga ilakaw. Ay katwa na, maray. Urayam, tamangyag to, nituyang ka. Agyaman akno kasta. Maray, adto'y ti may sasako ang mais nga order ma. Ay nagmayat. Dadakkel gaya mamais. Kat siyempre mo't amaray, tanaaywanan mi analaeng. Kasta kaday. Manungay ti bayad na. Di kagdanag, nababalaang ti pangtad ko ka. Agyaman ak nga rudno kasta, maray. Kinapudno na, at dapay nabati ijay bangkag may. Maapit to inton sumarunaw. Ay kat no maibusto ti lakok, mangyig kan tumanan Ay katwa na maray. An, nagbantay ka iti igit ti dalan nga agturong dito'y bangkag ni tatabado nga. Kat una, Chip. Ngadda ni tatabadaw nga agturong ditaw eh. Ag-text ka dagos kanya. Wen. Ay, agura ka man. Anya man ti aramidem? Burasa kami na bunga dagiti mula damais. Sa kunto ilakaw. Anya? Ilamang kunto iti kasama ka ni tigit ti dalan. Kat inton agawid tayaw. Awitam tumatan nga yawid iti balaya. Awitak! Di kagdanag. Ikang kanto iti bingay mau. Ay, sige. Sikati makaam mo, Chip.
tinakaw da amin abunga ti mais mo. Kunap. Uwan pare. Ay sus. Ay, masurunak. Sa panangina ti mais ita. Pinagaakmat dakwarog nga agsiimdaan na laing no asino dagita. Ay, jak amuman pare. Tinasayat, ibagam nga agsipot na kwaraw. Asino nga taday ta nga agar aramid ti kasta. Agrunrun da daman. Awan sa mo't serbida nga grunrunda pare. Anya? Sorry pare. Ladingitek. Nung maibagak ti kakasta. Tamasuruna nga may. Bayam ta kasaritak tumanin dakwaraw. Kapitan, natiliwan ti sigod nga agtatakaw. Ita adamanan. Ay masapol amatilew. No asino man day ta nga agtatakaw ita. Ay rumbag laeng kapitan. No kasapulan nakaduak dagiti tanon nga agrunda. Ay aramidik. Nasaya at no kasta, kapitan. Jak ipalubos nga dag tatakaw iti masakupa. Tungan! Tungan! Apay ka di, Chip? Umay ka di tao eh. Dumngag ka na imbag iti ibagat. Ah? Kumuyog to kada tayo ni Uncle Inteng nga grunda inton rabe. Kumuyog. Wine. Kaya't kaw, takawam to ti may sa kadagiti taraken na amanaw. Anya? Ibagak alumangan ka, tada na patag apapanam. Ang mapankagtakaw ha? Ay, tila isursuram mat, Chip. Agtungpal ka kade, wano saan? Ay, kuha. Di kagdanag, ikang kantumat iti sidaam inton natakaw munti manaw. Ay tungan. Ayun di kwarog. Pay nga awan dito'y balay na. Kat no nakita nga nagpailitad tay? Umay ko kumakasarita, maipapan iti panagronda tayo inton rabi ay. Ah, Jak kaya ti mapaspasamak a panagtakaw iti masakupa. ay, kuha, kapitan. No kasapulan nga agpatpat nagtayo nga agronda. Arami din tayo. Ay, kapitan, ibaga konti agpaisoon niya. Katno ni Chip Korog ti agtaktakaw. Ha! Uwin, ngam di yung ibagbaga kanya na ata awan danuganak. Anya? Kinapod no na, binilinak to pa'y nga takawak jay manok yung taltalot dut-dut na. Aya! Ay, naglukon day ta ako araw. Nupod no day ta. Ay, podno, kapitan. Angay, saan pa lang ang makarunda nitong aninton rabe? Pay ka now. Di ko na jak nakasarita nitong an. Adda ka nun napatag apapanan na angay. Ay sige, datayo lang ti agronda inton rabi ay. Manangay! Tungan, umay ka di tao, darasang. Chip, Nasayata nagtungpal kay ti imbilin kaw. kuha. Isumat ngamin ti imbilin mo di, tinakaw kon di ato'y manok. Mudoy nga raw din ti manaw. Kat darasam ti pumanaw di tawi, ha? Nini, kukuham lang ang data. No day tati ko nam, di buko dak asidain day tawi. Warog! Ang kalintay! Ay salbag ka ah. Ha? Angkal. Isungarod nga agron-ron datayaw. Ha? Tapno agbutang ti agtatakaw. Eh, Ita, tawan ti agtatakaw, si kagayam ti agtakawan. kuangkal. Pakawanan na ka. Ay, pakawan dita. Ay, dusaan ka po iti inaramid mo. Ha? No kasta, ni kwarog matlaang ti agtaktakaw. Katuwin, mat kagawat ko nang. Ibaga kon ti agpaiso, ta di kat mangiram-raman. Ay ti sinalbag at chiptano dan. Isugayam ti agtaktakaw. Iba unak to pa'y nga agtakaw para kan ko na. Masuro na kay diti 1/4. Nasayaan mo ta imbagam ti agpaiso. Naamuanan no asino ti agtatakaw kabadong. Uwan nga rod mare. Ni magayam kwaraw. Ay, kababain nga arami ti may sa ama ko na barangay tanaw. Laki di Agasam ngay day tang aramid na. Masapol ang mabagbagaan da di akwarog. Haging gay ta, jak amaw, no anya taramid king kwa na. Ay, no siya klaang.
Ikatandalangan nakas barangay tanaw, kabadaw. Ay, wala. Ikatandan. Anay ka, nanatuyang. Ibatan nyo tilapayag ka. Anay ka. Ay, Anya ti kayat mo? Pairotakwan no palukayak. palukayan nyo matan Kan ibatan yung tilapayag ka. Anay ka. Aday ta. Naibata ko tilapayag mo. Ipangasya ka di Pakawananda ka. Nagko na nga man amapan mo takawan dagiti bunga ti maismay, Ay, aklunag. Nasulisog aklangan nagtakaw. Imbes ko maasikat ti agbantay, ngam si kamat ti agtakaw. Ay, pakawananda ko Agbabawi akitan na natuya. Ay, kababa, hindi naramid mo kwa raw. Anggal, kinapudno na. Mababay na kitan. Dapat lang Ura siyak tupay nga angkal mo kat mabainak. Agbabawi no apay nasulisog ka nagtakaw, anggal. Dakas ti kastangar aramidan. Unang gal, isong anyaman ti dusak. Awatan. Ay, nagkidkid daw ni Kwarong iti pamakawan ta nasulisog kanulaang. Ni kabadong pa iti umuna nga agsaaw, kapitan. Mabalay. Anyat makuna paray. Idaro mo ni Kwarong ta pagmultaam. Tangay, kuna na may nasulisog kanulaang. Bagbagan tayo langay, paray. Si kangay kagawad. Anyat makunam. Tangay insubli na baut dagiti pantalon kaw. Umanamong akdita. Nasaya mo't kidi da ito apa nagsasarita tayaw. Kita amin tayaw, kat mabalin nga agpaiso ang masaulisog no maminsan. Basta bayadan na, dagiti tinakaw na kadakamay, paray. Kan agbalbalo ko man. Uwi na. Talaga akasta. Nangag mo, dagiti imbaga da ko raw. Bagaan da kalakanaw. Unang gal, katagyaman naklaunay, tasanda nga indaraw. Ti makunak mait. Uwan, bagaan da ka ita. Kanjak mutin pabayadan ti manok. Anggal, Sapay la ko mata ipakitam ti panagbalbaliw mo, No ulitin, pagmultaan ka iti dakal. Kan ikatan ka achip tanod. Kan paibalod ka. unang gal, talagang agbalbali wakaon. Diyak kaya ta maulit pa'y daytaw. Kababay. Ay na, kuharog aya. Imbes kuma at tumulong ka kini angkel mo nga enteng, amang ipatungpal iti linak kan kapya iti lugaryo. Ngam si kapay kidadaulo iti kastang aramid. Agsingsingpet ka, tapno agbalin ka na sayaat, kan ihemplo kadagiti kakadwa. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badong, rumarak. Nay, mayad day ta sapatos mo Kan naka-formal dress ka pa Siyempre mataba daong. Siya ti treasurer ita ko naman. Na, Bagay ko kadimo laang tisaad ko ka senior citizens treasurer. ay diyak ang muking ka. Naa. Mapanjaki din iti papanam. Tadi ka maladaw. Naranyag abulan.
Nay, si kamot gayam day ta, Marituya. Ay, Madam Treasurer ko namat kanya kamaray. Anya ti ibaga, Madam Treasurer. Ay katumayak ag singir iti contribution tayo, amaray. Aywan anya. Adamanen pimusay akadwa tayo asinyaw. Wang raw, iso amod to yung tasangagasot a pisos ma. Sige, mabit laeng ta inak mangala iti sangagasaw. Ay rumwarak pa ilang banang. Ay, nalipatam sa ti contribution tayo, inteng. Na, wunan niya. Mangtad kan. Sigurado nga umay dito ni Marituyang. Mabit lang ta kita akti wallet ka. Na, Apay an naikulang ka. awan mo ti 1,000 a pesos ko gaya man. Ay, Na. banang, nay. Na. Ay kat bilangam ana imbag Bilangam numanon dagiti natnatay. Ay, agsasaro nun. Tumitimat matay. Umayak ag singir iti contribution tayo, maribanang. Amok, Marituyang. Tasika ti treasurer tayo a senior citizen. Ala, dua gasot tiyawat mo kanyak maray, tadwa kayo matkin ni Kapitan. Di ka agdanag. Nakasaganan ti kwarta nga itadmikan ka, apo treasurer Agyamanak, maribanang. Ala, panawan ka pa'y nga rod amaray. Sige, Marituyang. Adupay nga may timapan ko singiran. Agan-anad ka Nangruna kat kwarta ti iggamam. Oy, nimbag kayo pa'y nanatuyang. Ado ti kwartayaw. 1, 2, 3, 4. Dayta. 1,000 amin dayta. Ay, kitahan nyo Tadi iparang-parang dayta kwartayaw. Ay, kwaraw, ada na bukal asang ribom dita. Ay, kunak nga idulin nyo dayta bilbilangin yaw. Ang ipabuo yung matgayam. Kasta ko mga raud. Awan kwarta ka na bukal asang ribaw. Ipanyo nga minin na ijay ayan tinagmina tayo dayta a kwarta no nakasingir kayawn. Wan, ijay yun ton apasukatan no adda pasukatan yaw. Sana dito'y dalan ngagbilbilang kayaw. No makita da nga do ti kwartayaw, ang mga no agawan da pa'y kada kayaw. Anya? Daytoy lang tinakuliktam a kwarta, Marituyang. Kasta nga raud, Kapitan. Na, apay nga, nung nagado tayo mo't asin yan. Adda 10 asaan ang nagbayad kanya. Kasano nga isubmit ko ti kwarta, no kurang. Ay, Awan da mga raud, DJ babalay da. sapay siya ti president. Ay, bayadak man lang ang ti contribution da. Ay na, kasta Kapitan. Thank you. Ewan, no problem. Ang tuyang inton sumarunaw, singirem to ida, Wan, Kapitan. Nakadiskitarak manon iti sangaribaw. Nya, Addan tumanen pagtayak iti luto. ay kat pagbingayan ta dayta. Anya, Padasig mamuitan ti tumaya iti lutaw. Maring mga bakak. ay saan? Kwartak lang daytaw. Padasam ti siya namang tintay, pulong ka kani parintay. Sige man langan. Salbag ka. May met-med lang no duwata makisugal. Kin nagtaya iti lutaw. Kanya ti amom ngay. Ang mga numalas ka. Kit nasuswerte ang siga. Anya, 1,000 amin tina-i-contribute ko. Tanagabuno ak pa iti 1K. Na. Manan, Kurang iti 1,000 tinakulikta ni Marituyang. anya. No kasta. Saan ang nagbayad dagiti daduma? Diyaga mo Makamu ba ni Marituyang? Ay, masapul asingiran na dagiti saan ang nakabayad. Rumbang lang Tapnusan asyakti para abuno iti kurang da.
Nasa umon, inteng. Kay, nangabak ka. Saan? Naabak ti 5 apisos ko. Ay, nukasta, agpada talaeng. Anya, kunak man no swerte ka iti sugal. Nangat nga to ti pustak, kintayat. Ang awan pulos na nga bakak. Anya? Agdiskitar ka man kida iti kwarta. Naa, Masapol na makasubutak iti sumarunaw, tuya. ha? Uray siyak mo't Bayam, tay pamuspusak ti pagpuunan ta. Anya, agsingir ka manan, marituyang. Naa, anya amanan, kat awan pa'y mutinted mau. Adda, kano inyawat ko idikan ka? Ay talagang awan malagip kumaray. Agbayad ka kidain. Ay anya beton. No nagbayad kan, di adda malagip ka. Awan mo. Sige, agbayad ak manan. Tapno awan tiriray. Marituyan, manu amin ayat ti ammom anatayi ijay ilay. No bilang, kat adda nasurok asang apulo da amin, maray. Na, ay, adumot day tan Una, adda pa'y 5 anatay di takabang-ibang alugar. Ha, Iso abale 2,000 apisos amin ti singirik ita kada kayaw. anya. Gumatangak man, Maray. Anya tigatangam, kapitan. Na, apay, medyo nakamisuot ka iti 1/4 nga aglako Ay masurunak man ka ni Marituyang. Namindua na kasininger. Namindwa! Apay ngay. Apay ngay tulok mo ngay. Ay, wuna. Taawan mo't nga min resibo ang maipakitak. Aya, Kan saan lang asyak pinangaramidan na. Ado kami. ay loko day tao. Damagam man inteng. Nupod numot laeng nga adda na tay. Kit, adamat na tayo akalugaran tayo. Ay kwa, kayat ko asawan, ijay kano ilay. Nasurok kano asa nga pula a senior citizen tinatay ijay. Anya, Kan adapay kano 5 anatay iti kabangibang alugar. nagkuna. Ni Marituyang, iso ang nagsingir kanyak iti 2,000. Na, ada ayamat na tayo akasta ka ado. Awan. No kasta, pudno ti atap ko, amang lukloko laeng ni Marituyang. Ay. Maditag parparek na kanyak. Ay, payman. Tapno amuyaw, nakitak ni Nana tuyang agbilbilang iti kwarta. Anya? Idi nakitak. Kuna nakit din nga agpasukat iti 1,000 na bukail. Kit, anyang iti si Maruno na pasama. Nasiputak nga imbulsa na ti 1,000 a kwarta iti pantalon na. Ha? Ay, isumo ilagayam ta kurang ti 1,000 ti kwarta. Di bagbaga asak tinang ibaga kada kayo angkail. Ay, uray maamuan na. Just kiday ta Marituyang. Manaw, tinadiskitar mo, tuyang. Ay, 2,000 ang nasurok, badaw. Yag mo kanyak ti 1,000. Awanan ti pagsugal ka. 5 lang ti alaam, taigatang ko iti pangkusina tinabatay. Kat tinasurok ka 1,000 ngay. Pangusaram ngay. Pagsugal ko mo ta, kan pagtayak mo iti numero di ta kayat kaw. Ay, nagsaor kan tuyang. Inton kwan, ibagak ti pudnaw kan di parinteng. Anya, Agul-ulbud ka lang nga danatay iti nagduduma barangay. ay nabadong. No talaga aswertime, oray 5 lang ti sugal mo. Nangnig ko amin na nagsaritaan nyo. Ha? Parinteng. Adda ka dita abay ti tawa, may. Ay, salbag ka Marituyang. Ay, kapitan. Nagbuluntaryo ka at treasurer. Ita, kasta ti aramidan. Ay, kwa nga mehin, kapitan. Naabak kami iti sugal. Ay, nagkunagagsugal kayo. Impis ngagtrabaho kayo. Ay, kapitan. Kunam nga ado tinatay. Tagayam, taltalaw. Imbagam kanupay asana nagbayad ni kagawad kwa nang. Idinto ta nalpas asiningir mau. Tirigat na.
Ano da nga inulit-ulit mo ang pinagbayad? Ay, diya ka mo day ta. Ay, di ka naging didin, day. Ah, Amok nga yung gagaram. Nga may, amom nga awan resibo na giti inawat mo akwarta na. Madandanagan na tuyan. Ang mga nuag darom dagiti na biktimam. ay na, sapay kumata saan. Ay, diya kaya timabalawd. Ay, si kanto mga main. Di kag pabasol Tanda iranod ka mo't iti inarabig ka. Anya, Agresay naksalaangan kas tresorera. Tay nakpailag bakasyon. nasaysaya at pay. Tanay, si kan ti pagsasaritaan da dita. Hun nga raod, mababain na kun ba daong. Ay, saan lang nga si ka? Karaman ako na. Gapo iti naramid maw. Anyat ko nam. Agresign kan a treasurer, maritoyang. Kasta ko mga kapitan, ipasa kun iti sabali ti akum kaw. Ay, saan na mabalin? Apay, nalakat ti kasta. Imbis na saya at trabaho ti aramidem. Panawam manan. Ay, kapitan. Ay, di ka pumampanaw. Aginggat di mo na isimpati parikot nga na aramid mau. Ay, Sukatam ti sa nga ribo nga inalam. Ken amin a kinupit mo. Uwan, kapitan. Sa dino nga itan ti pangalaan iti pagbayad maw. Ilakok sa laangan ti kakaisuna a washing machine. Anya, Wan, ano saklaangan ti aglaba iti ima. kasano ngay na gumatang? Ay ibargin ko na. Ay, aduah ti gumatang no ibargin maw. Kasapula ko na iti kwarta itaba daong. O di kapilitan nga ibargin kaun. Ay, si kanto mga main. O kapitan, adto'y ti pagbayad kukun ka. Awat mo. Ay, wala. Awatak. Tasyak tinang back up. Ken nang abunaw. Kan kidawag kumaadinak idardarom. Agpagpakaasya, kapitan. No siyak. Awan parikot. Magpakawan ka. Ay na, agyaman na kapitan. Ngam no ni Marikwanang ken dagiti daduma. Ay, jakam mo. Urayam no nya ti bagada. Napagnunumuan may, apakawanin da kalaangan, maray. Ay na, agyaman ako na ay marikwanang. Tangay inaklon mo ti basol mo. Ken nagbayad ka. Ungag pesaw. Kayat may, inton sumaron na nga umay kaagsigir kada kamay. Kat karaman ti documentation, marituyang. Ay, kwa. Dayta ko makatirumbang saan aya, kapitan. Ay, wala kagawad. Manipon ita. No ada agbayad, iti contribution. Agpirma. Isurat yung ti pizza. Bidyuin nyo pa ano mabalin. Ay, iwan, kapitan. Marikwanang, aramidag timbagayaw. Very good, Marituya. Ay na toyang, liklikan nyo nga mintisubal. Tairubo na kayo lang. Ala si Jay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumley. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.